Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau keluar sama si Kimi nih, belanja sih. Abang yang nemenin adek. Ya, abang lagi belajar. Belum ya, Mas Doh? Dia lagi mau bikin presentasi tentang bunga katanya. Bukan tugas sekolah ya teman-teman. Ya udah suka gitu. Kalau di rumah, kalau lagi nggak main keluar, ya udah. Dia cari bahan buat bikin presentasi di sekolahnya. Iseng aja gitu. Hoe is dan Indonesian presentasi Pak? Lama misalnya beda. Dia udah bikin presentasi tentang Indonesia. Tuh, open. Ini buat di kelasnya nanti katanya, pas baru masuk. Itu belum kelar, masih baru separuh. Ntar masih aku mau bantuin ntar presentasinya, karena nggak semua provinsi sih dimasukinnya, baru Sumatera Barat doang, karena aku orang Sumbar ya, makanya anakku ini provinsi Sumbernya dulu dimasukin sama dia. Next day, we will cite also. Seiten 6, 9. Belum kelar, masih mau ditambahin lagi bentar. Nanti kita lihat jadinya kayak gimana ya. Oke, mau itu. Oh, jadi gitu. Dia senang belajar kan, anak-anak di rumah. Belajar aja kerjaannya. Lagi libur padahal. Tapi nggak apa-apa, bagus. Itu kan kemauannya mereka. Teman-teman, udah pulang belanja sama si Kim. Sekarang mau masak aku. Terbang keluar sih masaknya, baru merebus ayam doang. Si Kimi mau gulai ayam katanya. Mau gulai ayam deh. Ayamnya mau aku potong-potongan, terus dimasukin ke freezer. Sama nanti dibumbuin. Jadi aku biasanya sebelum dimasukin ke freezer itu, aku bumbuin dulu. Nah, sekarang aku mau motong ini nih buat kue ayamnya. Kimi katanya hari ini mau gulai ayam sama tahu katanya. Mereka doyan gulai ayam. Kayak aku sering bikin gulai ayam. Ya, kalau ayamnya ini buat tar di freezer. Ini nggak masak hari ini, cuma dipotong doang. Sekarang aku mau potong-potong sayurnya. Tadi nggak ada buncis yang biasa, jadi aku modelin kayak gini buncisnya, yang tipis-tipis gitu. Mau dicuci dulu.
Wo bist du, Michi? Si Michi lagi main. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ich hol dich, aber ich sehe nicht. Wo bist du denn? Kamu di mana? Da bist du. Buncisnya dipotong tipis. Mau dimasak dulu. Tahunya mau aku goreng sih, soalnya anak-anak suka tahu yang digoreng gitu. Allah. Hey. Ein Motorrad. What is this? Ein Motorrad. Ho, ho, ho. Aku kalau goreng nggak terlalu banyak minyak, teman-teman. Du bist ein Cabai Rabbit. Hah? Cabai rawit? Du bist Cabai Rabbit. Aha. Könntest du mein Frühbier angucken? Das ist noch nicht gekocht. Nein. Das ist noch nicht. Tinggal dipotong tahu yang digoreng. Ini buat makan malam sih. Mereka tadi udah makan siang. Mereka tadi makan siangnya sama sandwich gitu. Aku mau gorengin tahu. Mami, Hoi. kannst du das Fett machen? Ah, das muss nicht fest machen. Masih lanjut. Und jetzt immer unten. Ya. 5 unta. Immer das hoch. Und jetzt Ya, das Kak, makan. runter. Aku bikin sama green curry hari ini. Sama bumbu apa ya, cabai hijau ya. Was ist das? Ini agak pedas nih bumbunya. Was ist das für ein Ding? Kita green curry. Grün-Curry. Ist nicht viel Unheil. So Suppe. Nah, makan. Oh. Mein Gott, Fertig oder? ist immer Sudah fertig. Flutliger. Hah? Ja. Kom nggak? Mami, deine Hose geht unten. Lewat ke Mama. Goreng tahu nih. Mami, ich hab doch jetzt, jetzt habe ich doch 4 Popcorns gemacht. Okay. Komodowan, Orchidee, Indonesien und Frühlinge. Okay. Jetzt sind sie woanders. Hmm. Jetzt liegen sie bei den Medien. Ya. Oke.
Kannst du den Laptop durchspeizen? Ach ja. Ich komme gleich. Ich habe alles immer gespeichert. Ja. Was ist das dann? Ist mal Kokosnuss raus. Mhm. Kokosnussmilch. Es sieht so. Very good. Ja. Hey, man, gleich, komm gleich. Geh mal in den Kinderbereich. Mein Nabel ist gesteckt. Hä? Mein Nabel wollte gesteckt. Ich warte hier. Okay. Karena menu makan malam jadi nggak terlalu banyak aku bikinnya, cukup 1 kali makan aja porsinya. Karena di sini makan anak-anakku sama suami, makanya selalu masaknya nggak pagi-pagi banget. Kayak di Indonesia kan kita masaknya pagi-pagi banget ya, jam 8, jam 7 udah masak gitu kan. Nah di sini aku nggak masak jam segitu teman-teman. Kalau jam segitu aku mulai bersih-bersih, nyuci baju, dan teman-temannya deh gitu kan. Di rumah ya. Ada bonus. Jadi masaknya tuh selalu jam setengah 11-an, jam 10 sampai jam setengah 11-an. Kalau kalau sekolah ya mereka dari jam 10-an aku masak, karena setengah 12 mereka pulang kan makan siang. Nah kalau libur gini ya bisa agak telatan dikit lah ya, karena kan di rumah doang. Belajar juga di rumah aja kan, sama homeschooling, jadi nggak terlalu tergesa-gesa, agak nyantai lah ya bilangnya. Mereka juga tidurnya agak telat, bangunnya juga telat. Tapi setelah-telatnya mereka bangun jam 8 sih. Nein, das ist Wie immer pressen. Kata Uninya jangan makan dulu, ntar gendut ya. Kita fat, kita bicik dah. Ini cabai. Ya sebelah nak. Mami, ich mache das. Doain ngemil anak-anak tuh. Es macht Bauchstick. Ya, dan bau Ich stick. mache das. Ich mache das. Alhamdulillah sih mereka Mami, komm. makan. Mami, komm. Ich mache das. Nggak Ist susah mein makan. Bauchbett. Oi, Gerade dieses für den Löffel gemacht. Ich bin nur ein Fahrrad. Fahrrad so jetzt ein bisschen schneller. Gleich wieder. Ich habe dieses. Langsam aber nicht so Fußgänger. Kalau Fußgänger ist pejalan kaki. So, yang ngerjain matematiknya dari Nintendo si Kimi. Kalau si Abang masih ngerjain presentasi deh. Abang? Kenan? Cumahan wieder. Main fertig. Kenan, serang su wieder. Mami, kann ich. Mami, das Bild. Kenan, serang su wieder. Mami, kann ich das Bild. Met wem speelt du? Abang tuh mah. Jadinya begini. Baru sudah met serang. Mami, können wir das spielen? Hallo, Mami. Mami, hallo, Mami. Next day. Hallo, Mami, hallo, Mami. Mami, hallo, Mami. Aber hallo, Mami. Was ist das? Main bunga-bunganya. Justin seneng banget kayak begini. Main sambil belajar begini. Maxi laut. Banyak sih di sini materi buat belajar sambil mainnya. Aku pakai di rumah Montessori teman-teman. Also, Jadi laci buat belajar. Agent!
das my klokken. Klokten. Aber klein. Was, Messi? Mein Glöckchen. Yes! Hallo, Messi! Veel nog, hè? Ja. Oh, wow, schöne Geld. Das sind 14 Seiten. Können wir Geld Okay. Aber die muss ein bisschen groß, ja? Die Detail. Na klar, Messi! Was ist das? Bisschen Foto. Ach Ah, so, das da, das ist nichts. Das Ah, okay. Das ist nur Copyright. Es sind alles hart. Und diese Tulpen. das war Tulip. die zweitletzte. Tulpen hat verschiedene. Wir haben auch in unserer Garten, oder? Di kebun kita di bawah ada bunga tulip juga. Tapi sekarang lagi nggak ada sih. Gimana? Weiße, ya? Weiße Tulpe haben wir. Ada? Ein Garten. Ja, enggak tuh. Da hatten wir mal orange und eine 3 orange Tulpen und eine rote Tulpe. Oke, jetzt weiter Mama muss kochen, ya. Nah, si abang masih belajar aja. Dia ngasih pelajaran buat adik-adiknya katanya. Ya si Kimi belajarnya masih sama Nintendo. Masih harus beres-beres lagi sih ini. Cuman ntar lanjut lagi masak dulu. Masukin buncis. Hai kleine. Aduh, main gede. Beratnya 1 kiloan gitu per item ya. Gede. Potong dulu. Kalau motong ayam pakai pisau gede.
Ayamnya udah aku cuci. Jadi 4 kilo ayam ini mau aku bagi-bagi teman-teman. Nanti taruh di freezer. Aku kasih bumbu kari. Ini cabai bubuk. Ini cabai bubuk nih. Nggak pedes sih, sedang. Pedes juga, cuman sedang, maksudnya nggak terlalu pedes-pedes banget. Ini bumbu buat daging ini. Ini buat grill. Aku campur ntar. Terus aku kasih dikit olive oil sama ini nih. Masukin deh ke daun ntar biar wangi. Oke. Sekarang mau aku campurin bumbunya. Tinggal dicampurin. Diaduk. Kasih olive oil tadi dikit. Jadinya 9 porsi teman-teman, jadi sekitar 450 gram gitu aku bikin 1 porsi ini buat 1 kali masak.